ناموسی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید وطنی تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор мустақиман аз телевизиони тоҷикистон. дар студия бо шумо саид мукаррам шарифзода ва мадина назарзода. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи исмоили сомонии пойтахт ба оғози корҳои сохтмонии маҷмӯаи айтиҳаб душанбе санги асос гузоштанд. ҳамчунин дар ин рӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар шаҳраки академияи миллии илмҳои тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе бинои нави институти иқтисодиёт ва демографияи академияи миллии илмҳои тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. июн раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи исмоили сомонии пойтахт ба оғози корҳои сохтмонии маҷмӯаи айтиҳаб душанбе санги асос гузоштанд. зимни шиносоии лоиҳа ба муҳтарам рустами эмомалӣ иттилоъ дода шуд ки маҷмӯаи айтиҳаб душанбе аз мактаби айти парк, маркази тиҷоратии технологияҳои иттилоот ва маркази минтақавии зеҳни сунъӣ иборат мебошад. татбиқи ин лоиҳа аз сиёсати дурбинона ва ҳадафмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти рушди иқтисоди рақамӣ, густариши технологияҳои муосир, ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ ва баландбардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ сарчашма гирифта барои ташкили муҳити нави инноватсионӣ ва рақамӣ дар кишвар заминаи устувор фароҳам меорад. яке аз биноҳои маҷмӯа таъсиси мактаби айтии шаҳри душанбе мебошад ки ҳамчун муассисаи муосири таълимӣ барои омода намудани мутахассисони рақобатпазири соҳаи технологияҳои рақамӣ пешбинӣ шудааст. иншооти мазкур аз бинои муосири 10 ошиёна иборат хоҳад буд. қисмати дигари маҷмӯа айти парк душанбе мебошад ки ҳамчун муҳаррики рушди соҳибкории рақамӣ ва экосистемаи стартапии тоҷикистон фаъолият хоҳад кард. иншооти мазкур аз бинои 13 ошиёна иборат буда масоҳати умумии он 11500 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бузургтарин иншооти маҷмӯъ маркази тиҷоратии технологияҳои иттилоотӣ мебошад ки ҳамчун маркази кооперативии ширкатҳои пешрафтаи технологӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ хизмат хоҳад кард. ин марказ аз бинои муосири 23 ошиёна иборат буда масоҳати умумии сохтмони он зиёда аз 21600 метри мураббаъро ташкил медиҳад. яке аз муҳимтарин бахшҳои маҷмӯъ таъсиси маркази минтақавии зеҳни сунъӣ дар шаҳри душанбе мебошад. марказ бо масоҳати умумии зиёда аз 10000 метри мураббаъ иборат хоҳад буд. лоиҳаи айтиҳаб душанбе на танҳо маҷмӯаи сохтмонӣ, балки платформаи миллии рушди иқтисоди рақамӣ, инноватсия ва технологияҳои пешрафта мебошад. татбиқи он барои рушди сармояи инсонӣ, ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ, таъсиси ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ, рушди содироти хизматрасониҳои рақамӣ ва ташаккули муҳити мусоиди соҳибкории технологӣ заминаи воқеӣ фароҳам меорад. ҳамчунин давоми рӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар шаҳраки академияи миллии илмҳои тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе бинои нави институти иқтисодиёт ва демографияи академияи миллии илмҳои тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. зимни муаррифӣ ба раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ иттилоъ дода шуд ки бинои мазкур аз 6 ошиёна ва таҳхона иборат буда барои 150 корманди илмӣ хизмат менамояд. дар бино ҳуҷраҳои кории роҳбарият, шуъбаҳои дахлдори институт, ҳуҷраҳои кории кормандони илмӣ, марказҳои иқтисоди сабз ва рақамӣ,
تالار شورای علیمان و سیمخانه‌های تعلیمی مجهز با تجهیزات‌های معاصر اینواتسیونی برای آماده کردن کادرهای علمی در زینه‌های ماجستراتورا، دکترانتورا و اسپیرانتورا مورد استفاده قرار گرفته از 51 حجره کاری، مجلسگاه با 110 جای، آشخانه با 90 جای نشست، کتابخانه، حجره طبی و تالارهای کنفرانسی موجود میباشند. افتتاح بینای خوشطرح و زمانوی انستیتوت اقتصادیات و دموگرافیا تحفه ارزنده رهبریت شهر دوشنبه با کارمندان علمی انستیتوت و در مجموع هیئت عالمان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در عرفه تجلیل روز وحدت ملی و روزهای تجلیل از 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از عالمان و متخصصان و محققان عنوانجان دعوت نمودند که با استفاده از شرایط و امکانیت‌های مهیا گردیده تمام کوشش و تلاش خویش را بهر رشد علمی وطنی روانه سازند. در نوبت خود کارمندان علمی و هیئت عالمان اکادمی ملی علم‌ها از غمخوری و دستگیری‌های پیوسته رهبریت عالی کشور یادآور شده سپاس و قدردانی عمیق خویش را به رئیس شهر دوشنبه ابراز داشتند. در آخر رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با کارهای ساختمانی و نصب و وصل تجهیزات‌های زمانوی مرکزهای نوتأسیس انستیتوت اقتصادیات و دموگرافیای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان بهای بلند داده برای استفاده ثمرناک جهت رشد و تحکیم علمی تاجیک و معرفی نمودن دستاوردهای عالمان تاجیک در عرصه بین المللی توصیه‌های سودمند دادند. عملی سازی تدبیرهای سازنده نتیجه‌های رشد را در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه سال از سال افزون می‌گرداند. دوام سال‌های 2021-2025 با دستگیری حکومت کشور و تدبیراندیشی‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در پایتخت نزدیک 700 انشاءات تعییناتشان گوناگون ساخته به استفاده داده شد. حالا با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در 350 انشاءات کارهای ساختمانی وسعت دارد. زایشات تقوی مرادزاده موضوع را ادامه می‌دهد. دوام سالهای 2021-2025 در پایتخت 42 انشاءات نو در ساحه معارف ساخته و استفاده داده شد. از جمله سال 2021 6 انشاءات، سال 2022 12 انشاءات، سال 2023 3 انشاءات، سال 2024 8 انشاءات و سال 2025 13 انشاءات نو در ساحه معارف. معارف با توجه به این ساحه و رشد روزافزونی آن در پایتخت شرایط سازگار علم آموزی برای نسل‌های امروز و آینده فراهم آورده می شود. حالا با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر دوشنبه ساختمان 12 مؤسسه تا مکتبی و 5 مکتب ادامه دارد. این همه پیشروی و وسعت سازندگی و آبادانی در پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال نتیجه سیاست موفق پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در راه رسیدن به هدف‌های رشد و تأمین زندگی شایسته مردم می باشد. همه این دستاوردها شهادت روشنی توجه رهبریت دولت و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بر رشد پایتخت بوده برای باز هم آباد و زیبا و معاصر گرداندن سیمای شهر دوشنبه و با سطح صفتی بلند ساخته به استفاده دادن بنا و انشاءات‌های به نقشه گرفته شده زمینه می‌گذارد. پایتخت عزیزمان روز تا روز آباد و زیبا گردیده ایستاده. این روند می‌تواند شهر دوشنبه را به یکی از مرکزهای بزرگ فرهنگی و معماری تبدیل دهد. از جانب دیگر اقدام و تشبث و تدبیر اندیشی های رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دیگرگونی های کلی را در رشد اجتماعی و اقتصادی پایتخت به وجود آورد. بنیاد بناهای بلند آشیانه استقامتی، باغ و گلگشت، راه و پل، مکتب و کودکستان و انشاءات ساحه تندرستی، ورزشی و صنعت برای تامین صدها نفر با جای کار و بهسازی سطح زندگی ساکنان زمینه گذاشت. بهر رسیدن به هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت سال 2021 در پایتخت 8 کارخانه، سال 2022 10 کارخانه، سال 2023 5 کارخانه، سال 2024 10 کارخانه و سال 2025 6 کارخانه ساخته به استفاده داده شد. در همکاری با پژوهشگاه‌های لایحه‌کشی سرریاست معماری شهرسازی شهر دوشنبه تهیه‌های لایحه‌های مفصل به نقشه‌گیری محل‌های شهر دوشنبه را براهمان عین زمان در اساس حجت‌های تهیه شده همزمان تهیه لایحه عمارت‌سازی در قسمت‌های شهر دوشنبه
علاقه بنیادی مجموعی بنا انشاءات‌ها برام مانده شده است. اینچنین با مقصد تامین اهالی با انشاءات‌های اینفراستراکچورهای ضروری مؤسسه‌های تعلیمی طبی در لایه‌های مفصل بنقشه‌گیری محل در نوبت اول جایگیرانی مؤسسه‌های تعلیمی و مؤسسه‌های تا مکتبی، اینچنین مؤسسه‌های تندرستی و اینفراستراکچورهای ضروری، شبکه‌های مهندسی، راه‌ها و دیگر طلبات‌هایی که امروز برای شهرسازی ضرور است به اینابت گرفته شده ایستاده‌اند. از سال 2021 تا سال 2025 با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و سهم صاحبکاران و جلب سرمایه داخلی و خارجی در پایتخت نزدیک 700 انشاءات تعینات گوناگون ساخته به استفاده داده شد و حالا در 347 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی جریان دارد. مجمع استقامتی سیتی پارک در برش کوچه‌های شوتیمور و پوشکین جایگیر بوده از 5 بلوک عبارت می باشد. عین زمان کارهای قسم آهن و بتونی پورا به انجام رسانیده شده است و کارهای نمای بنا نصب فساد ادامه دارد. همزمان در مجمع استقامتی سیتی پارک بنیادی باغچه بچگانه برای تعلیم و تربیت نسل آینده برای 300 جای بنیاد شده ایستاده است. در ساختمان زیاده از 200 نفر کارگر با جای کاری موقتی و دائمی با معاش بلند تأمین می‌باشند. کوشش می‌نماییم که بینایی که ما ساخته ایستاده‌ایم با استانداردهای جهانی موافق باشد. در این دوره در پایتخت 171 بینای بلندآشانه استقامتی بنیاد گردید. از جمله سال 2021 31 بینا، سال 2022 33 بینا، سال 2023 31 بینا، سال 2024 35 بینا و سال 2025 41 بینای استقامتی ساخته و استفاده داده شد. دوشنبه شهری که روز تا روز سیمای خود را دیگر می کند. امروز در هر گوشه آن انشاءات تعینات گوناگون با طرح جالب ساخته می شود و این همه نتیجه زحمت و تلاش های سازنده راهبر دولت و رئیس شهر دوشنبه در سمت نائل شدن به هدف های رشد و تامین زندگی شایسته برای مردم می باشد. در عصر 21 تکنولوژی رقمی و ذهن صنعی با سرعت تشکل می یابد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که افضلیت پیدا کردن استفاده تکنولوژی معاصر در همه ساحه‌های اقتصادیات رشد دوچند را تأمین می‌کند. شرح موضوع در گزارش نوبتی. اینوواسیا در بهتر کردن سطح و صفت زندگی مردم نقش کلیدی دارد. طور کارشناسان ساحه ابراز می‌دارند تأسیس کارخانه‌های نو، واردات و استفاده وسیع تکنولوژی‌های معاصر اینوواسیونی بلند برداشتن سطح کسبیت صاحبکاران، قابلیت اداره کنی استحصالات از جانب آنها، آماده سازی کادرهای بلند اختصاص عامل اساسی نائل شدن به هدف‌های رشد صنعت ارزیابی می‌گردد. در پیام نوبتی پیشوا ملت قید نمودند که ما باید به رشد اقتصادیات بگذاریم که آن باید با دانش و اینوواسیا اساس یافته باشد. یعنی که همان دولت میتواند اقتصادیات خود را پیش برد، رشد اقتصاد ملی بلند برداشته شود، اون باید با دانش و اینوواسیا تطبیق کرده شود و امروز علاقه همین زمینه فراهم آورده شد و سلوی رشد اقتصادی رقمی اینوواسیا اعلان کرده شد و یکی از عامل‌های اساسی بلند برداشتن سطح صفت نیکوحوالی مردم و در همین زمینه رشد فعالیت صاحبکاری، تأسیس کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی این رقمی کنونی به حساب می‌رود و امروز ما می‌بینیم که کارخانه‌هایی هستن عموما اکثر صاحبکارو علاقه به همین نظام رقمی کنونی گذشته است و این میتواند در آینده رشد ساحه صنعت رو به یک زینه خوب برد. فعالیت اینوواسیونی و جاریسازی تکنولوژی‌های نو در صنعت به افزون نمودن حجم استحصال محصولات، تأمین رقابت‌پذیری آن، افزایش صادرات و قانع‌سازی بازار داخلی با محصولات بلندصفت وطنی میباشد. امروز ما باید به نظام صاحبکاری 3 سالی تکیه نماییم، چون امروز علاقه وقتی اون رسید که ما باید مال و محصولات‌های را استحصال کنیم که اون در بازار مهنت رقابت‌پذیر باشد و همزمان آنمون کارخانه‌ها و ما صاحبکارانی که در کارخانه‌های خود مال و محصولات‌های استحصال میکنن، البته مال و محصولات‌های اونها در برابر
خب استحصال در برابر فروش در برابر تامین اهالی با همین موادها عموما کدام یک نمود فعالیتی نباشد باید که همون نامگوی محصولات آنها به صادرات نگرانده شده باشد. این نیز یک زمینه اساسی رشد اقتصادی مملکت به حساب می‌رود. در جهان معاصر نوآوری به ضرورت تبدیل یافته است. آن عامل اساسی رشد تکنولوژی، اقتصاد، حل مشکلات جهانی و بهتر کردن صفت زندگی به حساب می رود. افزایش استحصال محصولات امکان می دهد که جایهای نوی کاری افزوده سطح زندگی مردم بلند برداشته شود. در فضای صلح و ثبات کشور شهر بختر روز تا روز سیمای نو کسب نموده به مرکز آبادانی، فراغت و زندگی شایسته مردم تبدیل یافته است. امروزها شامگاهان این شهر زیبا با کوچه و خیابان‌های چراغان، باغ‌های سبز و خرم و گلگشت‌های زمانوی از دستاوردهای استقلال و سازندگی‌های سال‌های اخیر بشارت می‌دهند. شرح بیشتر در تهیه همکارانمان. اینجا شهر بختر است. شهری که در پرتو صلح و وحدت روز از روز آباد و زیبا گشته ایستاده است. شامگاهان، کوچه و خیابان‌های شهر چراغان، باغ‌های پرنشاط از زندگی آسایشته و رشد بی‌سابقه آن شهادت می‌دهد. با به استفاده دادن 257 انشاءات تعیینات گوناگون با استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی، شهر بختر به یکی از شهرهای آباد و زمانوی مملکت تبدیل یافته است. این دستاورد و عملی شوی نقشه سازندگی که 86% نقشه تصدیق گردیده را تشکیل می‌دهند، بازگوی رشد با سرعت شهر در سالهای صاحب استقلالی میباشد. شهر بختر طی سالهای اخیر در پرتو سیاست سازنده و بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پیشرفت‌های نظررس نائل گردیده، امروز همچون مرکز معموری و فرهنگی و مکان سیر و فراغت ساکنان شهرت پیدا کرده است. ما ساکنان شهر بختر همه روزه در باغ‌ها و کوچه‌های شهر با همراهی فرزندانمون، با همراهی عائله‌مون سیر و گشت میکنیم. شکرانه استقلالیت، شکرانه آبادی کنجی که پیشوای ملت به ما مهیا کرده، پیوسته کوشش میکنن که به ما شرایط‌های همین خیلی خوب فراهم آورن که تا که ما ساکنان آمده در هوای تازه فراغت و استراحت کنیم. با فرا رسیدن شام، کوچه و خیابان‌ها چراغان، باغ و گلگشت‌های سبز و خرم و فواره‌های دلنشین به شهر حسن دیگر می‌بخشند. در چنین فضای آرام و آسوده، ساکنان و مهمانان برای سیر و گشت به کوچه و خیابان‌ها برآمده از شرایط مساعد فراهم شده بهره‌ور می‌گردند. امروز باغ‌های فرهنگی، گلگشت‌های زمانوی، میدانچه‌های استراحتی و دیگر انشاءات خدمت‌رسانی به مکان دوست‌داشته ساکنان و مهمانان تبدیل یافتند. فضای صلح و ثبات و آبادانی روزافزون امکانیت فراهم آورده است که مردم ساعت‌های فارغ خود را با خوشحالی سپری نمایند. ما هر شام همراه دوستانمان با سیر و گشت میبریم. در باغ‌های فرهنگی و فراغتی سیر و گشت کرده، هوای تازه گرفته و شکرانه از پیشوای معظم ملت می‌نماییم که چنین شرایط‌ها را برای ما مهیا کردند. واقعا شامگاهان بختر امروز تجسمگر فضای صلح و ثبات، آبادانی و زندگی آسایشته مردم بوده. هر نفر که به باغ و گلگشت‌های آن قدم می‌گذارد، به قدرشناسی نعمت بزرگ استقلالیت، صلح و وحدت و دوست داشتن وطن محبوب راهنمون می‌سازد. ساکنان شهر بختر همه پیشرفت و آبادانی را ثمره استقلال دولتی، صلح و وحدت ملی و سیاست بنیادکارانه دولت و حکومت ارزیابی نموده برای حفظ و تحکیم این نعمت بها تلاش می‌ورزند. محمد رجب عبدالله‌زاده، شهر بختر، اخبار. پایداری استقلال دولتی و فراهم آمدن شرایط مساعد در رشد انفراساختاری سطحی محل زمینه گذاشت. ساکنان و صاحبکاران ناحیه میر سید علی حمدانی با جانبداری از سیاست سازنده حکومت کشور در آبادانی و بنیادکاری‌های سطحی محل تشبوس شایسته نشان می‌دهند. چون این اقدام در حدود جماعت دهات زرکوی ناحیه با مرام ادامه دارد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. تأمین همه گونه پیشرفت، آبادانی در محل و رسیدن به مقصد و هدفهای نیک و سازنده محض در نتیجه اتحادی و همرامی مردم و زیر یک شعار سرجم و همفکر بودن امکان پذیر می‌گردد.
سازندگی مرام ماست این شعار ساکنان وطندوسی دهه دره کلات جماعت دهات زرکوه ناحیه میر سعید علی حمدانی است. اقدام و تشبثکاری‌های سازنده مردم باعث بران شده است که راه‌های کوچه‌های دهه منفرش، آبادی محل تامین و سطح نیکوحوالی ساکنان رو به بهبودی دارد. با سهمگذاری ساکنان و صاحبکاران حالا مرحله اول منفرش نمایی راه‌های ماشینگردی دهه به مسافه 5.1 کیلومتر با پهنایی 7 متر آغاز گردیده کارهای بنیادی در این سمت جریان دارد. روند بنیادکاری و سازندگی‌ها زیر نظارت دائمی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و دیگر مسئولان ساحه بوده بهر سرعت بخشیدن کارهای راهسازی تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شود. در جماعت دهات زرکوه بیش از 14.2 کیلومتر راه‌های دارای اهمیت محلی داشته دهه‌های دره کلات، لبیرود و قهرمان جماعت مذکور پر را از نوسازی شده ایستاده است. ساکنان و صاحبکاران وطندوست ناحیه میر سعید علی حمدانی تشبثکاری رهبریت عالی مملکت را سرمشق کاری خود دانسته برای آبادی و زیبایی دیار خود سهم ارزنده گذاشته ایستاده‌اند. تشبثکاری‌های ساکنان دهه جهت مساعدت در آبادی محل نشان از درک احساس بلند وطندوستی بوده. تطبیق چنین هدف عامل مهمی بهترشوی سطح نیکوحوالی مردم دانسته می‌شود. با جلب متخصصان و سفربری تکنیک‌های پراقتدار ساحوی صفت‌ناکی راه تامین شده سال‌های طولانی مردم از آن بهره برداری خواهند کرد. همزمان در کنار راه‌های منفرش‌شونده بنیاد راه پیاده‌گذر نیز در نظر بوده روشننمایی تامین شده است. تجدید راه‌های محلی و بنیاد اینفراساختور ضروری تنها در دایره یک هدف مهیا ساختن شرایط ارزنده برای تامین زندگی با سعادت مردم عملی گشته ایستاده است. چون این روند را میتوان اقدام نمونوی و تشبث وطندوستانه ساکنان دهه دره کلات عنوان کرد که بهر آمادگی و آبادی وطن کمر همت بستند. روند آمادگی‌ها به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در حدود جماعت دهات زرکو چگونه دیگرگونی‌ها را به بار آورد؟ امروز بهر سازوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان یک قطار کارها در جماعت دهات زرکو به انجام رسیده است. از جمله از نوسازی بناهای بنگاه‌های طبی و ساختن یک قطار سیمخانه‌های علاوه‌ای در بعضی مؤسسه‌ها ادامه دارد و این چنین چقدر که شما حاضر می‌بینید از نوسازی و چراغان‌کنی 14.2 کیلومتر راه‌های اهمیت محلی داشته و در روند این باز 5.1 کیلومتر خط آبی نوشاکی برای 670 خواجگی خودی همین دهه دره کلات به نقشه گرفته و به انجام رسیده ایستاده است. بیمارخانه مرکزی خود جماعت که تخمین به مبلغ 3.5 میلیون سومانی از نو تعمیر کرده می شود. اقدام گرفتند صاحبکاران خود حدود جماعت انشاءات مذکور تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شود. تشکر. چنین آبادانی و بنیادکاری‌ها و تطبیق هدف‌های سازنده در مرکز و دیگر جماعت‌های دهات ناحیه میر سعید علی حمدانی با مرام بلند مهنتی جریان دارد. ساکنان دهه حسن‌آباد جماعت دهات خواجه مومین ناحیه نیز چنین اقدام را در دهه عملی کرده ایستاده‌اند. با اتحادی و همرامی ساکنان عین زمان کارهای ساختمانی در مسافه 3.5 کیلومتر راه‌های محلی ادامه دارند. اقدام مذکور به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی راه‌اندازی گردیده روزهای نزدیک پس از اتمام مستحکم نمایی زیرقبتی راه کارهای منفرش نمایی شروع می‌گردد. تطبیق پوره این هدف مساعدت در رشد سطحی محل و تامین پیشرفت و زندگی آسایشته مردم میباشد. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه میر سعید علی حمدانی، اخبار. راهی автомобилгарди душанбе кулоб қалаи хумб ванҷ рӯшон аз рӯи меъёрҳои муҳандисӣ ба категорияи сеюми техникӣ дохил мешавад. бо вуҷуди шароити душвори кӯҳистон роҳсозони тоҷик тавонистанд дар солҳои 1997-1999 аз байни харсангҳои минтақаи шуробод то ағбаи зиғар роҳи автомобилгард бунёд намоянд. баъдан корҳои сохтмонӣ марҳила ба марҳила идома ёфта роҳ то дарвозаи рӯшон расонида шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. қитъаи роҳи автомобилгарди кӯлоб шикеф қалаи хум ба се мушкилгузар буда бо меҳнати зиёди роҳсозони тоҷик сохта гардид. нахуст аз мавзеи яхчипун ба диҳаи зиғар пайроҳаи автомобилгард кушода шуд. соли 2019 бошад ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сохтмони асосии роҳро аз рӯи нақшаи мутобиқ ба меъёрҳои умумии ҷаҳонӣ оғоз намуд. тобистони соли 2022 ин лоиҳа амалӣ гашт. мушкилтарин мавзеи ин роҳ девдара фат гардид. қитъаи роҳи автомобилгард
автомобилгарди Шеробод, Зиғар, Шикеф, Қалайхум ба 3 мавзеъҳои пурхатар дошта, сохтмони роҳ бо мушкилӣ пеш мерафт. Роҳсозони тоҷик бо мутахассисони кишвари Чин тавонистанд қиттаҳои осебпазири роҳро сохта омодаи ҳаракати нақлиёти автомобилгард гардонанд. Ин мавзеъ ки пештара Девдара ном дошт, бо ҳидояти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба гулдара табдил дода шуд. мо солҳои пеш бо ҳамин роҳ то деҳаи Зиғар сафар мекардем, лекин бисёр роҳ мушкил буд. боиси сарфарозист ки имрӯз мо бо ҳамин роҳи замонавии хеле ободу зебо то деҳаҳои наздиктарин ва ба шаҳри Душанбе ва дигар ҷойҳо сафар мекунем. акнун ронандагон аз ин қиттаи роҳ гузар намуда ҳатто гумон намебаранд ки дар гузашта ин мавзеъ чӣ қадар мушкилгузар будааст. онҳо ризоманданд ки аз маркази ноҳияи Дарвоз то шаҳри Душанбе дар 6-7 соат мерасанд, ҳол он ки дар гузашта ин масофаро дар 12-14 соат тай мекарданд. сокинони ноҳияи шаҳристон ҷиҳати истиқболи арзанда аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободониву бунёдкориро вусъати тоза бахшиданд. дар доираи тадбирҳои созандагӣ аз ҷумла бунёди боғча кӯдакистонҳо, иншооти иҷтимоӣ ва мунфаршкунии роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта амалӣ гардида, ба ин васила симои маҳалҳо рӯз то рӯз ободу зебо мегардад. гузориш дар ин хусус. дар доираи иқдомҳои созанда бахшида ба сазовор истиқбол гирифтани ҷашни таърихии 35-солагии истиқлоли давлатӣ, имрӯзҳо дар ноҳияи шаҳристон ба бунёду аз навсозии муассисаҳои таълимӣ, боғчаҳои кӯдаконаи муосир ва фароҳам овардани шароити беҳтари таҳсилу тарбия таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир мегардад. бо ин мақсад дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи шаҳристони ноҳияи шаҳристон сохтмони бинои иловагии кӯдакистони Ғунча бо суръати баланд идома дорад. иншооти мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳристон ва дар ҳамбастагӣ бо сокинону соҳибкорони ватандӯст амалӣ гардида, барои ба таълиму тарбия ва машғулият фаро гирифтани 240 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст. тибқи нақшаи генералӣ, бинои нав аз 2 ошона иборат буда, бо шароити муосири таълиму тарбия таъмин мегардад. дар он ҳуҷраҳои барҳавои таълимӣ, отоқҳои бозию истироҳат, ошхона ва дигар инфрасохтори зарурӣ бунёд карда мешаванд, ки ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ мебошанд. айни замон корҳои сохтмонӣ бо ҷалби мутахассисону сохтмончиён бо сифати баланд идома дошта, масъулон талош доранд ки иншоотро то ҷашни ваҳдати миллӣ мавриди истифода қарор диҳанд. инчунин дар доираи корҳои ободониву созандагӣ дар деҳаи 40 ҳуҷраи ҷамоати деҳоти шаҳристон сохтмони бинои иловагии таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 бо суръати баланд идома дорад. иншооти нави таълимӣ аз 2 ошона иборат буда, барои фарогирии то 1000 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. бинои мазкур бо дар назардошти талаботи муосири соҳаи маориф сохта шуда, дар он синфхонаҳои барҳаво, утоқҳои фаннӣ, китобхона ва дигар шароити зарурӣ муҳайё карда мешаванд. сохтмони чунин иншооти соҳаи маориф имкон фароҳам меорад ки мушкилоти норасоии ҷои нишаст барои хонандагон бартараф гардида, сатҳу сифати таълиму тарбия боз ҳам беҳтар гардад. бо дастгирии ҷаноби олӣ айни ҳол корҳо бо маром идома дорад ки устоҳои бо таҷриба ҷалб шуда корҳо бо сифати баланд иҷро шуда истодааст. барои пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатиамон чунин бинои нави замонавиро ба мо супоранд. ҳамзамон сохтмони бинои наву замонавии муассисаи таълимӣ дар маҳаллаи ҳазратободи деҳаи 40 ҳуҷра низ бо маром идома дорад. иншооти нави таълимӣ барои 480 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ шуда, аз 2 ошонаи барҳаво иборат мебошад. дар амалигардии ин тадбири муҳим саҳми мақомоти маҳаллӣ ва сокинони меҳнатқарини маҳаллаи ҳазратобод назаррас буда, онҳо бо ҳисси баланди масъулият ва рӯҳияи созандагӣ дар пешрафти корҳои бунёдкорӣ фаъолона иштирок доранд. ин ҳама тадбирҳо шаҳодати онанд ки мардуми ноҳияи шаҳристон бо рӯҳияи баланди созандагӣ барои боз ҳам ободу пешрафта гардидани диёр ва истиқболи арзандаи ҷашни бузурги миллӣ талош доранд. фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, ноҳияи шаҳристон, Ахбор. дар идомаи корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар ноҳияи Рашт 3 иншооти нави иҷтимоӣ мавриди истифода қарор гирифт. муассисаҳои то мактабӣ ва толори варзишӣ аз ҷумлаи иншооте мебошанд, ки бо мақсади беҳтар намудани сатҳи хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва фароҳам сохтани шароити мусоид барои насли наврас бунёд шуданд.
روند کارهای سازندگی در ناحیه رشت به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان وسعت تازه میگیرد. این است که تا همین دوره سال روان از 404 انشاءات پیش بینی شده 293 انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره برداری قرار گرفته. در انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی ادامه دارند. از جمله در روند کارهای سازندگی در حدود جماعت دهات نودی 3 انشاءات مهم اجتماعی مورد بهره برداری قرار داده شدند. در مراسم افتتاح انشاءاتها نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، آموزگاران و خوانندگان، جوانان و ورزشگران اشتراک نمودند. ضمن افتتاح انشاءاتها قید گردید که بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی و مرکز جوانان برای فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیم و تربیت، رشد معنوی و ذهنی کودکان و تشکیل چاره‌بینی‌های ورزشی جوانان اهمیت کلان داشته در تطبیق هدف‌های دولت و حکومت جهت دستگیری نسل نورست نقشی ارزنده دارد. با استفاده دادن دو بینای مؤسسه تا مکتبی در دهه 90 و بعد شرایط فراهم می‌آورد تا زیاده از 120 نفر کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند. در بینای موجوده تمام شرایط‌های ضروری برای تعلیم و تربیت و استراحت کودکان فراهم آورده شده است. بنیاد بینای تالار ورزشی یکی از راه‌های جلب جوانان به ورزش به شمار رفته. مورد بهره برداری قرار دادن انشاءات شرایط مهیا نمود تا در این تالار صدها نفر دوستداران ورزش از حساب جوانان و دختران و مشق و تمرین فرا گرفته شوند. ساکنان ناحیه رشت افتتاح انشاءات‌های نو را همچون تحفه ارزنده برای تعلیم و تربیت کودکان و رشد ورزش ارزیابی نموده آن را نشانه توجه پیوسته رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه معارف و آبادانی دیار می‌دانند. زیرا مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات‌های مذکور باز یک قدم استوار در راه رشد اجتماعی، بلند برداشتن سطح خدمت رسانی به اهالی و آبادانی ناحیه رشت به شمار می رود. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. ادامه اخبار. استعمال و پهن намудани воситаҳои нашадор яке аз масъалаҳои доғи ҷомеа ба ҳисоб рафта, паёмадҳои манфии он ба тамоми соҳаҳои ҳаёти инсон таъсири манфӣ мерасонад. агентии назорати маводи нашоавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шахсоне ки дар истеъмол ва фурӯши маводи мухаддир даст доштанд, дастгир гардиданд. гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯст. дар аввали моҳи июни соли ҷорӣ кормандони шӯъбаи байнуноҳиявии зарафшони раёсати агентӣ дар вилояти Суғ шаҳрванд Расулов Абдусамад Абдухалимович, истиқоматкунандаи деҳаи боло, ҷамоати деҳоти фароби шаҳри Панҷаген бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи нашовар дастгир намуданд. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди хоҷагии деҳхонаи ба номи ҳоҷи Мансур воқеъ дар деҳаи Фароб, кормандони фаврии шӯъбаи байнуноҳиявии агентӣ дар минтақаи Зарафшон махфигоҳеро ошкор намуданд ки гумонбар дар он маводи нашъаоварро нигоҳ медошт. дар натиҷаи аз назар гузаронии махфигоҳ 30 адад бастаҳои бӯи махсус дошта дарёфт ва мусодира карда шуд. тибқи хулосаи ташхисии лабораторияи экспертизаи судии раёсати агентӣ дар вилояти Суғд, маводи мусодирашуда воситаи нашъадори навъи ҳашиш буда вазни умумии он 31 килограмму 270 граммро ташкил дод. дар ҳафтаи чорабиниҳои минбаъдаи тафтишотию оперативӣ муайян карда шуд ки гумонбар боз як махфигоҳи дигарро бо мақсади нигоҳдории маводи нашъовар истифода менамояд. кормандони агентии чорабиниҳои иловагии оперативии ҷустуҷӯиро анҷом дода дар натиҷа муайян карда шуд ки тақрибан каме поёнтар аз махфигоҳи аввал махфигоҳи дуюм қарор дорад ки дар дохили он боз як халтаи селофанӣ бо бастаи моддаи растанӣ монанд бо бӯи махсус мавҷуд аст. ташхис муайян намуд ки моддаи дарёфт шуда низ воситаи нашъадори навъи ҳашиш буда вазни он 1 килограмму 15 граммро дар бар гирифт. ҳамин тариқ вазни умумии маводи мусодирашуда зиёда аз 32 килограммро ташкил дод. вобаста ба ин ҳолат бо аломатҳои банди деи қисми 4 моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот дар ин самт идома дорад. сари вақт ошкор ва мусодира намудани маводҳои нашъовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо имкон медиҳад ки паҳншавии минбаъдаи онҳо
пешгирӣ гардад. Кормандони раисати оперативии ҷустуҷӯии агентии зимни амалисозии чорабиниҳои касбӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе бо гумони даст доштан ба муомилоти ғайриқонунии моддаи психотропӣ шаҳрванд Ҳакимов Рамазон Шоҳвалиевичро дастгир намуданд. Ҳангоми кофтукоби шахсӣ аз ӯ як адад бастаи селофании дорои моддаи кристалл монанди рангаш сафед дарёфт ва мусодира гардид. Ташхиси судӣ нишон дод, ки он моддаи психотропии метамфетамин мебошад. муайян карда шуд, ки Ҳакимов Рамазон Шоҳвалиевич ин маводро бидуни ба мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ғайриқонунӣ соҳиб шуда аз тахфифгоҳ воқеъ дар ҳудуди пойтахт гирифтааст. аз ҷониби кормандони раисати агентӣ дар вилояти Хатлон ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативӣ дар ҳудуди шаҳри Бохтари вилояти Хатлон аз Ҳусейнов Абдулазиз Абдуғаффорович санаи таваллудаш 30 марти соли 1995 сокини деҳаи Кӯли ҳаётбеки ҷамоати деҳоти Шамсиддин Шоҳини ноҳияи Муъминобод бо гумони даст доштан дар муомилоти воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ дастгир шуда ҳангоми кофтукоби шахсӣ аз ӯ 29 адад бастаи селофании дорои маводи қаҳваранги бӯи махсус дошта дарёфт ва мусодира карда шуд. зимни тафтишот маълум гардид, ки номбурда миқдори муайяни воситаҳои нашъадорро аз шаҳрванд Зуҳурбеков Маҳмадсаид Сайфуллоевич бо мақсади дар оянда ба муомилот баровардану соҳиби маблағи муфт гардидан ғайриқонунӣ соҳиб гардидааст. дар марҳилаи дигари чорабиниҳои мазкур шаҳрванд Зуҳурбеков Маҳмадсаид Сайфуллоевич дастгир карда шуда ҳангоми кофтукоби шахсӣ аз ӯ як миқдор бастаҳое дарёфт карда шуд, ки номбурда онҳоро бо мақсади паҳнсозӣ ва фурӯши чакана омода намуда буд. мувофиқи маълумотномаи шуъбаи экспертизаи судии раисати агентӣ дар вилояти Хатлон маводи мусодирашуда воситаи нашъадори навъи ҳашишро ташкил дод. амалиёти навбатиро кормандони фаврии агентӣ дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб баргузор намуда шаҳрванд Сайфуллои Ҳамза санаи таваллудаш 3 октябри соли 2001 сокини шаҳри Кӯлобро бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии воситаи нашъадор дастгир карданд. ҳангоми кофтукоби шахсӣ аз ӯ 19 адад бастаҳои селофании дорои маводи қаҳваранги бӯи махсус дошта дарёфт ва мусодира карда шуд. ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматии ӯ аз таҳхона як бор халтаке дар дохили он як миқдор маводи қаҳваранги бӯи махсус дошта буд ёфта ва мусодира карда шуд. дар идомаи тафтишот маълум карда шуд, ки ном бурда ин миқдори воситаи нашъадорро бо мақсади истифодаи шахсӣ ва дар оянда ба соҳибияти каси дигар додан ғайриқонунӣ соҳиб гардидааст. мувофиқи маълумотномаи шуъбаи экспертизаи судии раисати агентӣ дар вилояти Хатлон маводҳои дарёфт гардида воситаи нашъадори навъи ҳашиш буда вазни он 1 килограмму 116 граммро ташкил дод. аз ҷониби кормандони агентӣ дар ҳудуди ноҳияи Синои пойтахт аз шаҳрванд Анваров Қосим Наимович санаи таваллудаш 1 декабри соли 2001 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе як миқдор маводи қаҳваранги бӯи махсус дошта ёфт ва мусодира гардид, ки мувофиқи маълумотномаи шуъбаи экспертизаи судии агентӣ маводи мусодира гардида воситаи нашъадори навъи ҳашишро ташкил медиҳад. дар идомаи чорабиниҳои мазкур аз Анваров Қосим худи ҳамон рӯз як миқдор маводи шишамонанд дарёфт ва мусодира гардид. ташхис муайян намуд, ки он моддаи психотропии навъи метамфетамин мебошад. тибқи нишондодҳои дастгиршуда ӯ ин маводро аз шаҳрванд Азизов Бобоҷон Абдуразоқович санаи таваллудаш 15 январи соли 1998 ғайриқонунӣ бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан соҳиб гаштааст. номбурда дастгир гардида аз ӯ маводи шишамонанд ва як миқдор маводи қаҳваранги бӯи махсус дошта дарёфт гардид. ташхиси судӣ нишон дод, ки маводи шишамонанд моддаи психотропии навъи метамфетамин ва маводи қаҳваранги бӯи махсус дошта ба воситаи нашъадори навъи ҳашиш маҳсуб мебошад. ҳамзамон аз ҷониби кормандони агентӣ дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе шаҳрванд Қурбонова Фархунда Шариф Бекона санаи таваллудаш 2 августи соли 1996 истиқоматкунандаи деҳаи ҳаёти нави ҷамоати деҳоти Ҳисори шаҳри Ҳисор бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор дастгир карда шуд. зимни кофтукоби шахсӣ аз ӯ як миқдор маводҳое дарёфт гардид, ки номбурда онҳоро барои истироҳати хатарноки як лаҳзаина, ки пас задани шаъну шарафи зан модар мегардад дарёфт карда шуд. мувофиқи маълумотномаи шуъбаи экспертизаи судии агентӣ маводи аз ӯ дарёфт гардида моддаи психотропии навъи метамфетамин ё худ ба исъилоҳи дигар кристаллро ташкил медиҳад. зимни пурсиш Қурбонова Фархунда чунин нишондод дод, ки ин маводро ӯ бо мақсади истеъмоли шахсӣ аз Юсуфзода Юсуф Иззатулло санаи таваллудаш 5 майи соли 1999 истиқоматкунандаи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе харидорӣ намудааст. ҳангоми боздошти Юсуфзода Юсуф ӯ нишондод дод, ки ин маводро ӯ аз интернет мессенҷери Телеграм тариқи пинҳонгоҳҳои бидуни аз даст ба даст додан, яъне ба истилоҳ закладка, бо миқдори муайяни маблағ харидорӣ карда буд, ки ин миқдор мусодира гардида тафтишот дар ин самт идома дорад. дар баробари ин аз ҷониби кормандони оперативии агентӣ дар ҳудуди пойтахт шаҳрванд Бобоев Ёраҳмад Идимадович санаи таваллудаш 3 апрели соли 1974 истиқоматкунандаи ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон
пеш бо моддаи 201 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон суд шудааст, бо гумони даст доштан ба муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир дастгир гардид. ҳангоми кофтикоби шахсӣ аз борхалтаи ӯ 400 дона ҳабҳои сахттаъсири трамадол дарёфт ва мусодира гардид. зимни пурсиш муайян гардид ки номбурда ин миқдори ҳабҳоро аз шиноси худ дастрас намудааст. ҳангоми баргузории чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии минбаъда ҳаммаслакаш Саидов Алиҷон Алиевич санаи таваллудаш 6 июли соли 1988 истиқоматкунандаи ноҳияи Фархори вилояти Хатлон буда, ӯ низ дастгир карда шуд. ҳангоми аз назаргузаронии автомобили ӯ аз бордонаш боз 800 адад ҳабҳои моддаҳои сахттаъсири трамадол дарёфт ва мусодира гардид. муайян карда шуд ки номбурдагон бо маслиҳати пешакӣ ҳабҳои психотропиро бо мақсади фурӯш ва ба даст овардани маблағи муфт ба чаканафурӯшӣ машғул мегаштанд. аз ҷониби раёсати тафтишотии агентии маводҳо тартиб дода шуда. тафтишот дар ин самт идома дорад. паҳнкунандагону фурӯшандагони маводҳои нашоовар ва психотропиро тешабадастоне дар шикори решаи миллат ва фурӯшандагони марг метавон унвон кард. зеро ин тоифа бар ивази маблағ виҷдони худро кайҳо фурӯхта хатари ҷиддиро барои ҷомеа ба миён меоранд. вале мақомоти дахлдор муборизаи беамон бурда ба қалби гурӯҳҳои ҷиноятии мазкур зарбаҳои қонунии ҷонкоҳ задан доранд. оқилонаву пурсамар истифода намудани ҳар қитъа замини корам, гирифтани ҳосили фаровон ва саҳм гузоштан дар таъмини амнияти озуқавории кишвар аз ҳадафҳои асосии сокинону хоҷагидорони шаҳри Левакан ба ҳисоб рафта, майдонҳои корамро самарабахш истифода менамоянд. ҳоло дар ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонии шаҳр ҷамъоварии ҳосил идома дорад. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон. таъмини пурраи оби полезӣ дар шаҳри дар хоҷагиҳои деҳқонӣ мусоидат кардааст. аҳли заҳмати шаҳр бо истифода аз имкониятҳои бои табиӣ ва усулҳои муосири кишту парвариш ҳар қитъа замини корамро мақсаднок истифода намуда, ҳамасола бо гирифтани маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҳиссаи муносиб мегузоранд. ҳоло ки мавсими мусоиди ҷамъоварии ҳосил аст, кишоварзону хоҷагидорон маҳсули дастранҷашонро ғунучӣ намуда, пешниҳоди бозорҳои истеъмолӣ намуда истоданд. ғалатонагӣ, картошка, пиёз, сабзӣ, карам, дигар намуди сабзавотҳо имрӯз ҷамъоварӣ шуда истодааст. чӣ хел шумо айни ҳол шоҳиди ҳоли мана дар рави ғала рафта истодааст. тибқи дурнамо дар шаҳри Левакан 119 гектар кишти ғалатонагӣ баро монда шудааст. имрӯз ҷамъоварӣ шуда истодааст ки ҳар 1 гектар мо 39 сендер ҳосил ҷамъоварӣ карда истодем. имрӯз ҳар як сокини ин водӣ ба хубӣ эҳсос намудааст ки пурсамар истифода намудани замин, гирифтани дар як мавсим то 3 ҳосил ва захираи маҳсулоти кишоварзӣ ба беҳтар шудани сатҳи рӯзгор ва ғанӣ гардидани бозорҳои истеъмолӣ мусоидат кардааст. 119 гектар мисол 80% ғаларо мо имрӯз ҷамъоварӣ кардем ки кӯшиш мекунем ки то ба рӯзҳои наздик ба пуррагӣ ба анҷом расонем. ғала гуфтем 130 то 139 сендер ҷамъоварӣ шудааст. картошка бошад 180 то 200 сендер ҷамъоварӣ шудааст. пиёз бошад 400 сендери ҷамъоварӣ карда истодаем. бо фаро расидани мавсими кишту кор, хоҷагидорон талош менамоянд ки тухмиҳои серҳосилу ба иқлими минтақа мусоидро интихоб намуда, бо ба роҳ мондани агротехникаи кишту парвариш ва ноил шудан ба маҳсулоти фаровон дар таъмини амнияти ғизоии кишвар нақши созгор мегузоранд. дар ҳудуди шаҳри Левакан 1795 гектар заминҳои корами обӣ аст ки аз он 704 гектар заминҳои корами обиро ташкил медиҳад ки аз ин миқдор 85 гектар заминҳои лаълмӣ низ мавҷуд аст. новаста ба заминҳои аз гардиши кишоварзӣ ворид намудан, ҳаминро қайд карданем ки дар ҳудуди шаҳри Левакан заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда қарор надорад. айни ҳол дар ҳудуди шаҳри Левакан 140 гектар хоҷагиҳои деҳқонӣ мавҷуд аст ки 5 та насос аллакай кор кардем. заминҳо ҳама ба оби полезӣ таъминанд. таъкидҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти истифодаи мақсадноки замин ва захираи маҳсулот барои 2 сол сокинону хоҷагидорони шаҳрро ҳавасманд намуда, ҷиҳати амалӣ намудани он мазраъҳои корам оқилона истифода гардида, ҳар мавсим то 3 ҳосил ба даст оварда мешавад. шоҳзода Самандар, Мусои Нурмуҳаммад, шаҳри Леваканд, Ахбор. усулҳои муосири кишту парвариши зироат ва меҳнати пайваста имкон додааст ки дар ноҳияи Қубодиён фаровонҳосилӣ таъмин гардад. ҳоло аз ин ноҳияи вилояти Хатлон маҳсулоти кишоварзӣ ба бозорҳои Суғду Бадахшон, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва пойтахти кишвар интиқол дода мешавад.
ҳоло дар ноҳияи қубодиён коркарди сеюм, чорум ва ғизодиҳии якуми пахта ҷараён дорад. имсол меҳнаткашони ин ноҳияи аграрии кишвар дар майдони 7500 гектар кишти пахта гузарониданд ки дар ҳолати хуби нашъунамо мебошад. хоҷагидорон дар ҳамкорӣ бо намояндагони илм ва бо назардошти таҷрибаи амалии чандсола ҳадаф гузоштанд ки бо риояи агротехникаи кишту парвариш самаранокии баланди заминро таъмин намоянд. ҳоло шумораи зиёди сокинони ноҳияи қубодиён дар самти пахтакорӣ бо ҷои кор таъмин ҳастанд ва техникаи мавҷуда имкон медиҳад ки парвариши ин зироати техникӣ мувофиқ ба талабот ба роҳ монда шавад. аз ҷониби дигар пахтакорӣ муҳимтарин василаи таъмини саноат бо ашёи хом маҳсуб меёбад. имрӯз ки дар доираи яке аз 4 ҳадафи стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дастгирии намояндагони бахши хусусӣ коргоҳу корхонаҳои нав таъсис дода мешавад, рушди пахтакорӣ муҳимтарин василаи таъмини саноат бо ашёи хом ва пешрафти иқтисодиёт маҳсуб меёбад. фаъолияти гурӯҳҳои корӣ дар саҳро ва тавсияҳо ба хоҷагидорон имкон медиҳад ки раванди парвариш дар асоси таҷрибаи муосир мувофиқ ба шароити кунунии иқлим ба роҳ монда шавад. пахтара 4 бор коркард кардему якум бор ғизодиҳӣ кардем. нашунамо пахта хуб аст. баъди 2 рӯз об мегирем. дар хоҷагӣ мо 18 нафар кор мекунанд. иқлими нисбатан гарм, барвақт фаро расидани давраи корҳои саҳроӣ ва ҳарчи бештар дар истеҳсолот ҷорӣ намудани таҷрибаи муосири кишту парвариши зироат имкон фароҳам овардааст ки меҳнаткашон дар гирифтани 3 то 4 ҳосил аз замин муваффақ шаванд. تعداد خوجگی‌های استحصال کننده محصولات کشاورزی در ناحیه قبادیان به 2542 عدد رسیده است. حالا مهنتکشان به جمع‌آوری سبزیجات و میوه‌جات مشغول هستند. همروزه به بازارهای سوخت و بدخشان، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری و پایتخت کشور از ثمره مهنت کشاورزان ناحیه قبادیان محصولات غذایی پیشنهاد می‌گردد. یعنی دستگیری استحصال کنندگان، گذراندن کارهای صحرایی، تشکل تجربه زمینداری، استفاده تکنولوژی معاصر در استحصالات، مهنت پیوسته، فراوانی محصولات کشاورزی در بازار استعمالی و وسیع‌شوی امکانات‌های صادراتی، ثابتگری تطبیق نمونوی یکی از 4 هدف استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان، تامین امنیت غذایی محسوب می‌یابد. امسال میدان عمومی کشت زراعتی گوناگون در ناحیه قبادیان تقریباً 13000 گکتار را تشکیل می‌دهد. زمین‌ها اساساً از حساب دریای کوفرنهان آبیاری می‌گردد و در دوره بلند شدن حرارت با نظرداشت شرایط اقلیم و طلبات رستنی آبیاری تامین کرده می‌شود. همکاری گروه‌های کاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قبادیان در صحرا با خوجگیداران و فهمانیدن ضرورت جمع‌آوری سریع حاصل، گذراندن کشت تکراری و نگاه‌بینی رستنی امکان فراهم آورده است که نشونمای خوب زراعت و ثمرانوکی بلند زمین تامین و دهقانان در گرفتن درآمد دوچند از استحصال نعمت‌های مادی موفقیت را افزون نمایند. جمع‌آوری حاصل از کشت تیرماهی و بر وقت جریان داشته کشت تکراری آغاز شده است. بر وقت فرا رسیدن بهار، حرارت نسبتاً بلند، تجربه معاصر کشت و پرورش زراعت و مهنتی پیوسته امکان می‌دهد که از زمین در یک سال در ناحیه قبادیان 3 تا 4 مراتب حاصل گرفته شود. نوروسه عزیزالله، رجب علی محمدعلی، اخبار. дар солҳои соҳиби истиқлолӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди соҳаи бойгонӣ тадбирҳои муҳим амалӣ гардида заминҳои моддию техникӣ тақвият ёфтанд. бахшида ба рӯзи байналмилалии бойгонӣ ки ҳамасола 9 июн таҷлил мегардад, дар саридораи бойгонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши идона баргузор гардид. фарзона мирзозода гузориш медиҳад. дар саридораи бойгонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи байналмилалии бойгонӣ ки ҳамасола 9 июн таҷлил мегардад ҳамоиши идона баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулин, кормандони зерсохтори бойгонӣ, инчунин собиқадорони соҳа иштирок намуданд. зимни ҳамоиш масъулин аз аҳамияти бойгонӣ ҳамчун ниҳоди муҳими ҳифзи мероси тарихӣ ва ҳуҷҷатии миллат ёдовар шуданд. таъкид гардид ки бойгониҳо дар нигоҳдорӣ ва ҳифзи ҳуҷҷатҳои дорои арзиши тарихӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ нақши калидӣ дошта барои омӯзиши таърихи давлатдорӣ, таҳқиқоти илмӣ ва таъмини ҳуқуқҳои шаҳрвандон заминаи боэътимод фароҳам меоранд. дар солҳои соҳиби истиқлолӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди соҳаи бойгонӣ тадбирҳои муҳим амалӣ гардида заминаҳои моддию техникӣ
тақвият ёфтанд. дар идомаи ҳамоиш иштирокчиён оид ба дастовардҳои соҳа, татбиқи технологияҳои муосир дар фаъолияти бойгонӣ ва ҷараёни рақамикунонии ҳуҷҷатҳои бойгонӣ мубодилаи афкор намуданд. қайд карда шуд ки рақамикунонӣ яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти бойгонӣ буда барои ҳифзи беҳтари ҳуҷҷатҳо ва дастрасии васеъи муҳаққиқон ба иттилоот мусоидат мекунад. ҳамчунин аз фаъолияти кормандони соҳа дар самти ҷамъоварӣ, коркард, нигоҳдорӣ ва истифодаи ҳуҷҷатҳои бойгонӣ ёдовар шуда, саҳми онҳо дар ҳифзи хотираи таърихии миллат баланд арзёбӣ гардид. дар фарҷами чорабинӣ ба як қатор кормандони фаъол ва собиқадорони соҳа барои фаъолияти пурсамар саҳми арзанда дар рушди низоми бойгонӣ ва иҷрои содиқонаи вазифаҳои хизматӣ, сипоснома, ифтихорнома ва мукофотҳои соҳавӣ тақдим карда шуданд. рӯзи байналмилалии бойгонӣ ҳамасола 9 июн дар бисёр кишварҳои ҷаҳон таҷлил гардида ба баланд бардоштани нақши бойгониҳо дар ҳифз ва муаррифии мероси ҳуҷҷатии инсоният бахшида шудааст. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкоронамон шуморо бо хабарҳо аз хориҷи кишвар ошно месозанд. таваҷҷӯҳ намоед. бо сабаби суст шудани суръати эмкунӣ дар ҷаҳон хатари аз даст додани баъзе дастовардҳои дар мубориза бо сироятҳои хатарнок ба даст оварда шудааст. созмони байналмилалии тандурустӣ қайд мекунад ки ин барои хуруҷи нави бемориҳо шароит фароҳам меорад. мушкилот махсусан дар кишварҳое ки низоъҳои сиёсӣ ва буҳронҳои гуногун идома доранд шадидтар аст. тибқи маълумоти юнисеф эмкунӣ ҳамасола тақрибан 4 миллиону 400 ҳазор нафарро наҷот медиҳад. соли гузашта ҳадиаққал як вояи ваксина барои сироятҳои хатарнок, кӯзоз, дифтерия ва сулфаи кабуд ба 115 миллион кӯдак дода шуд, аммо қариб 20 миллион иммунизатсияи ҳатмӣ гузаронида нашудааст. коршиносон таъкид мекунанд ки дар минтақаҳои ноустувор ва мушкил оқибатҳои коҳиши кӯмаки байналмилалӣ аз ҳама бештар эҳсос мешавад. созмони байналмилалии тандурустӣ ва юнисеф ҳушдор медиҳанд ки бидуни маблағгузории иловагӣ ва барқарор кардани барномаҳои эмкунӣ ҷаҳон хатари хуруҷи нави сурхак, фалаҷи атфол ва дигар бемориҳоеро дорад ки тавассути ваксина пешгирӣ кардан мумкин аст. гуфта мешавад ки бо коҳиши сатҳи эмкунӣ ҷомеаи ҷаҳон масъулияти коллективии худро аз даст медиҳад. дар натиҷаи заминларзаи шадид дар Филиппин дасти кам 12 нафар ҳалок ва беш аз 200 каси дигар маҷрӯҳ гаштанд. бинобар маълумоти сейсмологҳо, ҳаракати плитаҳои тектоникӣ 7,8 дараҷа дар соҳилҳои ҷазираи Минданао дар ҷануби кишвар ба қайд гирифта шуданд. дар минтақаҳои соҳилӣ сунами бо баландии тақрибан 1 метр ба вуҷуд омад, ки дар натиҷа даҳҳо биноҳо, аз ҷумла мактабҳо, беморхонаҳо ва манзилҳои истиқоматӣ осеб диданд. фурудгоҳи ҷазира муваққатан баста шуда ба мусофирон тавсия дода мешавад ки тағйироти ҷадвали парвозҳоро назорат намоянд. мақомот дар бораи таҳдиди сунамӣ дар 9 вилояти дигар ҳушдор медиҳанд. ба сокинони минтақаҳои соҳилӣ тавсия дода мешавад ки ба баландиҳо кӯчонида шаванд. чунин огоҳиҳо дар як қатор кишварҳои ҳамсоя аз ҷумла Индонезия, Малайзия ва Ҷопон низ паҳн карда шуданд. дар ҷумҳурии Доминикан ҳавопаймо суқут кард. дар натиҷа 2 нафар ба ҳалокат расиданд. тибқи иттилои расонаҳои расмӣ, сабаби суқут кардани ҳавопаймо аз кор мондани муҳаррикҳо мебошад. дар вақти фуруд омадани ҳавопаймо мувозинати худро гум кард. ҳангоми суқут сӯхтор сар зад. мақомоти Доминикан тафтишотро дар бораи ин ҳодиса оғоз карданд. дар шаҳри ваҳдат дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намуди футболи хурд баргузор гардид. дар мусобиқа зиёда аз 80 даста байни ҳам сабқат менамоянд. гузориш дар ин хусус. бо иқдоми бахши кор бо ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат бахшида ба сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бо иштироки фаъолонаи наврасону ҷавонон тадбирҳои гуногуни варзишӣ доир гардида истодааст. роҳандозии мусобиқаи футбол аз зумраи он тадбирҳои доирнамудаи масъулон ба шумор рафта даври аввали он дар рӯзи ҷавонони мамлакат ҷамъбаст гардид ки дар он зиёда аз 80 дастаи бозингарони 11 ҷамоату деҳот ва маркази шаҳр ширкат варзиданд. дар ҷамоати деҳоти бозорбои Бурунофи шаҳри ваҳдат даври дуюми мусобиқаи футбол оғоз гардид.
ҷамоати деҳоти бозорбои бурунов аз калонтарин деҳоти шаҳри ваҳдат маҳсуб ёфта 15 дастаи футбол наврасону ҷавонони рӯстои мазкур пайваста бо ҳам бозиҳои рафиқона ташкил менамоянд. имрӯз ду дастаи беҳтарин аз ҷамоати деҳоти бозорбои бурунов миёни ҳам бозӣ намуданд. иброз гардид ки пайваста машқу тамрин намудан ва ба бозии футбол машғул гардидан омили асосии солимгардонии ҷомеа маҳсуб меёбад. таъмини рушди футбол дар Тоҷикистон ва дастгирии варзишгарон аз ҷумла футболбозон дар маркази таваҷҷуҳи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ қарор дорад. натиҷаи чунин ғамхориҳо мебошад ки солҳои охир варзишгарони мамлакат пайваста дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намуда бо сазовор гардидани ҷойҳои ифтихорӣ нуфузу эътибори сарзамини соҳибистиқлоламонро баланд бардошта Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ менамоянд. иштироки фаъоли ҷавонони мо ва пирӯзии онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ба болоравии обрӯи мамлакат мусоидат хоҳад кард. бозии доиранамудаи ду даста дар марҳилаи дуюми мусобиқаи футбол барои дарёфти ҷоми раиси шаҳр ба ҳисоби 4-1 ба фоидаи дастаи байнал ба анҷом расид. дар анҷоми бозӣ аз ҷониби масъулон ба ғолибон ифтихорнома ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. роҳандозии чунин мусобиқаҳо собит менамояд ки солҳои охир футбол дар шаҳри ваҳдат рушд намуда ҷалби наврасону ҷавонон ба ин намуд соҳаи варзиш боз ҳам бештар мегардад. маҳмадалӣ абдукарим айюби маҳмурот, ваҳдат ахбор. шоҳмод варзиши зеҳнӣ ва мактаби тафаккур. имрӯз ин намуди варзиш дар саросари ҷаҳон аз маъруфтарин бозиҳои фикрӣ ба ҳисоб меравад. шоҳмод ба ҳайси яке аз 5 бозии асосии байналмилалии зеҳнӣ эътироф шуда дар рушди ҷаҳонбиниву тафаккури мантиқии инсон нақши муҳим дорад. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи Раҳматшоҳи Обид. бо пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои охир ба намудҳои миллии варзиш диққати ҷиддӣ зоҳир мегардад. мин ҷумла шоҳмод ё худ шатранҷ дар Тоҷикистон омовати тоза пайдо мекунад. дар мамлакат фақат дар соли сипарӣ гардида 20 мусобиқаи шоҳмод доир гардид ки беш аз 1000 нафар дӯстдорони ин бахши зебои варзишро ҷамъ кард. шоҳмод ё шатранҷ бозии завқовари рӯи миз мебошад. ин бозӣ яке аз бозиҳои қадимтарини дунё ба ҳисоб меравад. аслан шоҳмодбозӣ ба сифати бозии зеҳниҳо маълум буда нави варзиши фикрӣ байни ду бозингарро талқин менамояд. илова бар ин шоҳмодбозон байни мардум баъзан бо унвони интеллектҳо ёд мешаванд. бояд таъкид кард ки на ҳама кас аз ӯҳдаи ин нави бозӣ мебарояд. санҷиши зеҳн озмуни фаросат, дақиқ ва мутамарказ кардани диққат аноисерен ки дар ин бозӣ барандаро муайян ва мушаххас мекунад. шоҳмод таърихи 1400 сола дошта пайдоиши шоҳмодро таърихшиносон ба асри 6 мелодӣ дар Ҳиндустон бо номи чатуранга медонанд. насли минбаъдаи шоҳмод дар Арабистони ҷанубӣ бо номи шатранҷ, дар Чин бошад Саянси, дар Таиланд Макрук, дар Ҷопон бо номи Сёги машҳур мегардад. соли 1886 мусобиқаи шоҳмод шурӯъ гардида аз соли 1924 Федератсияи байналмилалии шоҳмод мусобиқаҳои гуногунро мегузаронад. бинандаҳои гиромӣ ин буд нашри муфассали барномаи тиловати ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.